ngijabulise abavangeli otata bonke ngegama likaYesu. Abatsha nabancane ngiyababulisa worship team. Hallelujah, mfowethu odlalayo egameni lenkosi ngicela sishaye izandla kakhulu. Maphela ndiyabulisa nawe abami isandla mfethu. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ngicela ubaxelele ukuthi siyabavuyela ngalo mhla. Sikeleleke. Ake nishaye izandla kakhulu. Ngicela ubashayele ngoba bengomama. Ngicela ukuthi kuzawushumayela umama sibe phange emva. Hallelujah. Because I believe ukuthi babisiwe. Hallelujah. Oh, shumayela nceku yami. Meni. Bayeke bashumayela. Hallelujah. Ngoba ungayibona ukuthi sibona uJesu ehamba namadoda phathe. Abantu boqala ukumazi ukuthi uvukile abangabo bayabona emangcwabeni. Awushumayele nceku enkosi. Hallelujah. Ngeke nzethe kakhulu wena nto kaNcube. Ngingathetha nje ngedibene nomama nami ngoba ke imini yabo namhlanje. Amen. Mhlawumbe ngathetha kancinci ngopropheticazi uDeborah. Hallelujah. Ngithethe kancinci ngoEsther, ngithethe kancinci ngoRuth. Hallelujah. Hallelujah. Uba ngathetha ngoIsabel ngamoshakala emini yabo. Uba ngamfaka uIsabel because naye ngumfazi. Nyane ebengalunganga kodwa basho uJezebel umuntu awungengekho right ongumfazi umuntu uJezebel. Hallelujah. Uba benomfaka naye njengomfazi naye. Hallelujah. Kanti unomfaka. Hallelujah. Because abathethwa ngabo sibona abantu ababenepha ngothini. Hallelujah. Qiniso baba. Angiphila manje. Zothetha nje. Indaba yokumama mhlawumbe futhi abantu abangomama ndiyazi ngabo. Kodwa ke into endiyazi ukuthi ndinayo umama nami mhlawumbe bengasekho bendizawutsho ndithi ndandilomama ndiyamazi ukuthi wayengumuntu oluhloboni. Hallelujah. Hallelujah. Noba ngokusemdala segugile kwake kwakhona ithemba lam eliba kuye ngexesha lam lokukhula. Hayi ngoba wayengekho utatam. Hallelujah. Ebekhona naye. Andiyazi indaba yabo enyanisweni is so special indaba yabantu abangomama ekukhuliseni abantwana. But sengase nabantwana bayibone ngelinye ixesha indaba yokubaluleka kwabazali. Hallelujah. Qiniso baba. Abonke igama lenkosi. Amen nceku yami. Because khona izinto sithethe nje kancinci sithethe nje ngomama. Khona izinto engeke uzivuyele xa zinokwenzeka ebomini bakho. If ungangamoyi enyanisweni umzali kuze kuyophela usilwa naye. Noba ngathi xa enoze akuthiwa akasekho emhlabeni uthenge the expensive coffin. In fact, awusenzeli nasosenzela abantu abakhona babukeleyo. Qiniso. Angobekwa phansi komhlaba. Sikhona ke into endizaziyo ukuthi once athi enkosi kuwe ngento yenzile intsikelelo leyo. Amen. And uba ngaba kungenzeka ukuthi kuthiwe akasekho ungazange bekhonto emvuyisileyo kuwe. Uzasengxaki ufuna uyikhangela la ntsikelelo emangcwabeni. Hallelujah. Amen. And xa uyikhangela emangcwabeni uzoyikhangela phi ngekhokho. Jesus.
and xa uyikhangela phaa emangcwabeni abantu ebebeyenzile le nto bona abanalo ixesha lokubheka emangcwabeni because bayayazi intsikelelo bayifumene kuye phila. Hey, thethe ezimkhulu. Hallelujah. Amen. Now sithetha nje ngendaba ukuthi both parents, but for this day it's so special for mama. Hallelujah. Ukuthi uyawabona ngelinye ixesha ingangathi uyamgezela umuntu oveka buhlungu oyokhangela intsikelelo emangcwabeni because kangayikhangele during ixesha lokuphila kwalo. Xa eyoyikhangela pha ubona isidingo, kunomoya okhona uvayo phakathi, kune-shortage ayazi ukuthi le shortage ayivayo not everyone ongayifilisha le nto ayivayo, but uyacinga yazi apho ikhoyo into esho ukuthi le nto kwafanele uyicinge during elaa xesha besaphila. Uma esiya phezu kwengcwaba yokhangela intsikelelo uzobuyela batha because laa mntu njengephayana akayazi noba wayeke wakhona nakalazi lesuku lakhe lokuqala uba wayeke waphila emhlabeni, and njengepha akalazi nothando lokuqala akalazi nolokugqibela. Ngenile sometimes uvele lapha ezifondini abanye umuntu esithi ukhalela umzali wakhe ungayazi ukuthi unobumkhala njani because akasekho. Unoba yintoni lena ikhona into once omnye umkhalela because zikhona izinto umuntu xa ephila abangcwele une-value kakhulu kunomuntu ongasekhoyo because thithi ephila lo mntu lo kunezinto ofanele uzenza kuye ziphelele because xa ufuna uzenza sengasekho ayikho into ezawukwenzeka. Nathi so. Thetha nje because iyaqhuba ngoba ngithethe la. Now ukubaluleka komuntu okanye umzali kule xesha dlumo abanye baze bathi ngasibe ndim lona unalo mzali wami andamngcwaba kasekho. Sometimes omnye uthi ngase ibe ndim kwenzela uba ndizothi into engakhange zilungise ngelaa xesha benza khona ndizawuzilungisa umuntu ufakube kanye. Ufakube kanye umuntu angabikho emhlabeni angazaphinda abe khona until kuze kuyinkosi bayovuswa. Na umuntu osezayikhangela intsikelelo nombona ebhuqe phezu kwengcwaba ngumuntu owenze izinto, haleluya, angakhange aziphelelise during ngeli xesha lomuntu ebesaphila because one intsikelelo emntwini ophilile xa uyenza kuvuya inhliziyo yakhe. Xa kuvuya inhliziyo yakho iyaripota kuThixo ngakho. Hallelujah. Then kulungile bangcwele kakhulu, kulungile. Sethetha nje lethi bantu ngoba vele yimini yomama. Thetha nje lethi department yabo ke. Let go lethi department yabo. Because yonke into ozawuyenza ibonwa ngabantu. Akayibonanga yena. Because ebeyidingeke laa xesha sometimes ubumtshikilele kakhulu wangena noba ngasakhawulezisa ubheka emangcwabeni wawukhawulezisa lo mhlobo ulinda wabe uzawufika nyani mase ufikile lihambile ixesha sewumdingile. Khona ingoma endandike ndayivicula ngomnye unedile kwathiwa nguBrenda isithi sumbulalo uzamdinga. Haleluya. Kodwa bangafanga kwangoku bathi yami ukuthi uzamdinga khona izinto ongaxa uzenza uyazi ukuthi bendiqhele ucetyiswa nguye apha akasekho. Ezi zinto beziqhele ukwenziwa nguye akasekho. Once avuye ngawe angathetha amazwi alikhulu because namazwi alikhulu awathethayo ayaripota. Namazwi amnandi awathethayo novuya kwenhliziyo yakhe iyaripota nayo. Haleluya. Lungile kabangcwele sincedwe inkosi ke thina. Haleluya.
Bajiko mama ukuthi mabasikeleleke ame njengoRuth bakudala. Because into endiyithandayo uRuth because bengengihamba yedwa. Bengiye no-Oprah but why ndingathethi ngo-Oprah because andiyiboni into engafundiso mama ku-Oprah but ndiyibona into efundisayo koomama ngoRuth. Hallelujah. That is why andikwazi uthetha ngo-Isabel because andiyiboni into angayifundisa koomama abasafuna uhamba noThixo because u-Isabel wemelana noThixo ekuphileni kwakhe. Wathi akangcwatywa wadliwa zizinja zamthoyiletha phaa akangcwatywa ithambo lakhe alingenanga phantsi komhlaba kuyabonakala wayengosiqaleliso. Yilaa nto uVuthixo ethe xa esothusa uIsrayeli esithi bandibuyi uba ngabanibuyi because wayazi ukuthi noba yise bengasekho noonini emhlabeni icebo labo lokuphila kwabo lisahlele emlonyeni yabo and basathandwa ngabo noba bangekho kodwa wathi uThixo ndizawunivisa kabuhlungu ngoba ndiwakhupha amathambo ehlo phantsi komhlaba abe phezu komhlaba abe ngumgquba abethwe ilanga esithi ngelo xesha ubuyisa ingqondo yabo ukuthi baqonde uyacaphuka. Ibonwe nguRuth akayibonanga u-Oprah kwaba ngathi ibona into u-Oprah kanti itsho nguRuth kwaba ngathi umile kanti othule nguRuth. Hallelujah. Akayibonanga u-Oprah because kwaba ngathi uyibonile kanti akayibonanga yamjina kanti uyibonile unamathele kuye yabonwa ngozulu kakhulu. behleli noninazala bengesekho amadoda bengasekho amadoda omabili behleli noninazala umolokazana kwange bayamthanda bobabili kanti uthandwe ngomnye kwange bakonethile ngenhliziyo bobabili kanti kukonethe omnye. Happy Mother's Day. Hallelujah. Uyamazi uThixo xa sakhindo ndihambe ndiye ngentombi yakwaFaro. Umama umuntu wabana bethetha nge-adoption eyenziwe eCalvary. But nam sethetha nge-adoption eyenziwe emlanjeni. Ebethetha nge-adoption yaseCalvary. Jesu enikeza uYohane. Ngenxa nomhla mama nam sethetha nge-adoption eyenziwa emlanjeni. Kuyonikezwa unantsika uMose eyonikezwa intombi kaFaro. Because iBhayibhile xa lithetha ngentombi kaFaro zange kube khona into ukuthi kukhona umtshaba between uHebhere noFaro. Because iBhayibhile wathi enqoneni xa siva isikhalo ukuthi waba nofefe kwavuka inimba yobuzali ingowamaHebhere umntwana. Yaxa ivuka kanimba kwabe sekhona umama ubika apostoli
kwenzeka. Wabe sasondela ukuthi afuna nani ukufuna into zamanyisa lo ntana. Kwafuneka ngoba lo ngodobo. Noba ngaba nje kufuneka eadoptwe kwizwe labanyothixo. Kwizwe elinqulothixo bamanje. Hey! Kwizwe elinqulothixo bemithi. Ya! Kwizwe elinqulothixo besinyithi. Kwizwe elinqulothixo begolide. Kwizwe elinqulothixo besilivera. Wavuma uThixo ukuthi makabe ngowakhona. Haleluya! Wayazi futhi uThixo ukuthi uzawukhula kakuhle. Ya! Yazwe uThixo wena ungabuza imibuzo ukuthi ngifike ngumuntu uzawuvuma na? Umuntu okhonza abanyothixo ukuthi athathe umnyalo othile. Wonqulo oluthile ngokulela umqulelo oluthile. Kuthi wabona bona kulungile. Ndabona kukuhle, ndabona ukusinda komntwana. Ndabona ukukhula kwakhe ndayazi futhi afika kulevele ethile zamvizitela. Haleluya. Kwakhe kuyijali beyindoda ethi xa seyikhula ibihlala etafuleni. Kakumkani isidla izinto nokumkani. Shumayele nceke Nkosi kakhulu. Haleluya. Sibona kalula kela yenza. Sathi xa simbona ukuthi emveni kokuzala kwakhe abantwana bayifobulele. Sambone nikeza indoda yakhe ukuthi mayingene kumkhonzazana ukuze axa ezalaye ngamadolo naye. Othatha umntwana wakhe ingenguye umzalane. Ngamanye amagama uyokwenza inimba especial. Inimba for lo mntwana uzawuzalwa ngomama ukuthi ibe ngowami. Ube ne-connection andiyazi. Hallelujah. Hallelujah. Albonge kabala Nkosi. Hallelujah. Kureisa umosi wakhula wayindoda endala yadecide. Yakase decide kakuhle ivisitele umthini. Wathetha amazwi ukuthi kungcono niphathwe kakubi mina nabantwana bakathi umuntu abanqambe izono komzizwana. Ngamazwi aphuma kuMosi. Kanti
Uthi sasa mazami ndaba phambi kuYehova
ayibeleyo. Lesinayo athetha ngayo yile. Hallelujah. Yabona kuMose bathi lebhatwayo. Hallelujah. Waze wathetha amazwi. Wathi loThixo wavela Sinayi bephuma kwintaba zePharani. Ubona ke ngoku sethetha komnye umntu. Sesilike ngoku uvele eSinayi. Uthi intaba zisamazamile phambi kwakhe. Yaphuphume enhliziyweni. Phuphume enhliziyweni. Jonge abantu abazamkhumbuza abaninzi abakhe bahamba kakuhle. Njengoba iBhayibheli lithi wakhe wathi kuJoshua xa ezawuthatha indawo emveni kukaMose, zangathi Joshua uphile ngohlobo, kodwa wasuke wathi kuye, Joshua umkhosi wami uMose akasekho. Yabonakala indlela ethetha ngayo, ethetha ukuthi ubuhlungu kamungasekho. But inhliziyo yakhe yobuhlungu akayiphalazanga ngoba uyiphalaza uJoshua. Ngamanye amathemba bendihalela uthemba wena Joshua, kodwa ndiyazi ukuthi uzawuhamba kanjani. Kodwa lo bendinethemba akasekho. Bendihalela ukwethemba wena. That is why nendlela wathetha ngayo ndiyazi i-tone voice yokuthetha kaThixo yayinhlobo ninabathi. Yenza ukuthi uJoshua anikwe amandla. Yamncedisa amandla. Mhlawumbe ezinye izinto ungazibona uyinkwenkwana, kanti uthi sewukhulile sewufikele ebudodeni obupheleleyo. Nezinto zokumelana nazo ayizonto zingenamsebenzi. Uzawumelana nento ezinkulu. Uba ngaba isayizi yakho ngu-12 unxibe, akunandaba nokuba ukade unxibe u-6 basezomisa u-12 ekwenza isayizi yakho leyo. Elimaze uJoshua indlela ukuthi uthathe ngayo because wabuhlungu. Amenza ukuthi ngiba amandla amasha. Amenza ukuthi abe noThixo kakhe njengoMose. Hallelujah. Yamenza ukuthi uThixo athi noba uMose engasekho, athi sengibona owesibili. Sengibona owenjengoMose. Because now iBhayibheli lithetha ngani? Lizawuthetha libona ukuthi izinto ezenzeka ngoMose uzibona zenzeka kuJoshua. Namhlanje uba ngaba oDebora basekho emhlabeni, uThixo bejonga oDebora bakhona namhlanje. Sibona uDebora thetha kuphuphuma inhliziyo yakhe. Because umuntu kethetha ngokuphuphuma kwenhliziyo, kuphuphuma umoya kaThixo phakathi kwakhe. Kwaphuphuma umoya kaThixo ophezu koDebora. Waphuphumela ebantwini. Hallelujah. That is why ukuthi even uDavid ngexesha lakhe kunezinto abazithethayo kuphuphuma into engaphakathi. Lento Sinayi ihambi iphuphuma ivele. Lento ivele abantu beyifihla ungayifihla. Ungaba nenhloni kwezinye indawo ongangena kuzo. Kodwa ifuna ukuphuphuma mntaka baba izawuphuphuma. Hallelujah. Nenza uyiveza nje ukuthi secela umama ukuthi uba kukhona omama bebeke bama ngohlobo phambi koThixo. It means nangoba sengakhona omama bangasibisa ngohlobo phambi koThixo. Uba bebeke bakhona omama ebebeke bakholisa uThixo, le ndaba yondaba yamadoda. Hallelujah. Kodwa yindaba yabantu bonke.
Simone
ndithethe ngaye ndithethe ngokuthi yaba nguprofetikazi othe wamdala ehleli kuthixo eletempileni. Kwabe kukhona uSimoni othe wamdala kwase kwafika izwi kuye elimxelelayo ukuthi awuzufa wena. Ebesegugile, ebesefikele ethubeni lokuthi emhlabeni akasekho, kodwa kwakuyizwi kuthixo ophilileyo kanti wena awuzufa ungambonanga uKristu wakho. Ngamanye amagama ebephile kwiminyaka Jesu engekazi wakho kodwa kwagcinelwa ubona uJesu. Elingibhebeka ezo Jesu kwaba kanti usekwaba kwa-Israyeli ubuyiswa ithuthuse kanye akasazanga kubonke. Akazanga kubonke. Besengena nathi. Bangena nathi guys. Entengeliswa. Sedlule zifanele uma siyathandaza. Xa bengeliswa thina singeniswe ngomnqophiso owenziwa kwiGenesis chapter 22. No, chapter 17. U-22 kunyoka phekwetabeni. Chapter 17. Kanti thina kungenzwa thina nqophiswe xa kutshintshwa igama lika-Abraham. Kanti u-Abraham utshintshwa kwegama lakhe kutshintshelwa izizwe. Ibingenguye wesizwe. Ibinguthixo womnqophiso wabakwaJuda. Kodwa xa kungeniswa izizwe kutshintshwa u-Abraham, kwatshintshwa igama lakowabo, watshintshwa uThixo wambiza ngegama laphezulu likaThixo ophilileyo kwezindlu. Haleluya. Kanti exesha kutshintshwa yena kutshintshelwa ukuthi izizwe iintlanga zonke ziyangeniswa. Sangena ke ngoku emnqophisweni. Lo mnqophiso xa singena ngawo ayabi nguwo umnqophiso wasemhlanje kodwa yaba ngumnqophiso wasentabeni yaseKalvari. Golgotha. Haleluya. Kanti themba singena nje madoda benyaniso nangobabanga. Ngamanye amagama xa kuthethwa ngobabanga kuthethwa ngento emahala. You don't need to pay. Because bebengena emnqophisweni iqala bebengena ngentlawulelo yezinto bebengena ngazo. Kunezinto ebezazingena zisiya esibingelelweni. Kodwa xa kungeniswa bentlanga kwavuleka kukho uJesu yedwa. NaliliBhayibhile bathi kanti uSimoni ulinde ithuthuzela. Elingibhebeka elezisa uJesu emzalweni wakhe uziswe ngokwesiko lakwabaJuda. Haleluya. Ngoba kuyabonakala ukuthi yayinguye wayewenza lo msebenzi. Kodwa lilibhebeka ebengena uYosefu noMariya bengena etempileni. Wavula isandla, wathatha usana. Wamamkelele ezandleni zakhe. Wathi wabememkelele ezandleni zakhe. Wakhumbula into imithetho ethile. Wayazi ukuthi lifikile usana. Ifikile into ebexelelwe ngayo ukuthi akufe ngambonanga uKristu wakhe. Engexesha bayo azawufa ubona usana kodwa uyithemba lokwazi ukuthi le nto imithetho ethile. Bambiza ngegama elithi nguJesu. Igama elithi Jesu ligama elirepresenta inyama. Flesh. Kodwa uKristu belirepresenta umoya. That is why ukuthi la mandla the anointed one kulowa banamandla okumvusa abafile engekho uKristu Jesu awuvuka ngemandla. Engekho uKristu Jesu awuvuka ngemandla because ekwakhiweni kwakhe esibelekweni. Haleluya. Kwadibana kwenyama nokamoya. That is why esibelekweni kwakhe levangeli usindiso esibelekweni. Usindiso ubona lukhona luqala esibelekweni because akazange kathetha amadoda namfazi. But haleluya. Kodwa kwaba inyama kwezamandla kaThixo amsibekela. Haleluya. Yeah.
Ululana, umkhonzi wabo kwakho ngelinto zonke. Ngoba mehlo amaboni lusizi. Bese fika indawo yokuhamba. Because abantu abahamba lodinga bomlelo ubheke emangcwabeni. Emveni komsebenzi omkhulu abawenzile bayathanda ukuphuma. Ngabona imenemene labona uliqondolika lokufa. Ngoba liyazazi bali imenemene. Ameni. Angokubazi ke besiphakathi izandla sithakazela abafuna emangcwabeni. Alikhona masikole isandla siphakathi. Kanga phama abantu abanye babhala. Abafisana abathi sithandaze ngapha. Bathi sisile ukudla bafuna ukusabela ngento emhlabeni. Siye entabeni. Ngabe ukhona. Abafisana. Hayi. Ukhona. Utheka njalo. Awulikho. Ngikuwe kwathi batheka wena. Awukhona ukuthi usekizinto hayi abakhona uphela. Hayi abake ngabantu ababeyeka manje nezandla. Azawuthi bakuba ndiyaqiniseka bafuna umenzi wabo. Sebengani. Abafisana bathi boss, that was start even tonight. Yeah, kona yile ngiyasiyo kodwa ekade ngaya. Kona yile ekade ngaya. Kona yazi. Safuneka sishumayele. Hallelujah. Wena wena. Ibibalo. Usimo wayesendikezela. Fanele abonile. Kodwa kwafuneka prophet before. Wabheka kunina. Wathi kunina lela. Lo wakho umphefumulo. Uyawutshutshwa lihle. Akayazanga. Ukuthi phethe uthini uMaria. Indaba yokuthi umprofeti omdala olinda ukufa kwakhe entempileni ukuthi nowakhe umphefumulo uyawutshutshwa lihle ukuthi ithethe uthini kangayazi akambuzana. Haleluya. Kanti enyanisweni uzawubukela unyana wakhe xa esenziwa zonke izinto uqale wambukela ethicele uthukiwe wathetha kwangayindalela enakusebenzi wambukela ebethwa wambukela ehlazulo wambukela ehlazulo umzimba wakhe wambukela sonke indawo yonke wambukela ethola isithaba sameva ehamba igazi engekayobethelwa kodwa umzimba kwakusenetrax zegazi igazi lakhe laqala kwisandla samanje ababengambonanga ngexesha bebipha bakhokelwa ligazi ukuthi uphi because itrax zegazi zasuka kwiposition ebeyikuyo igama legazi wayekulo kunamathonsi asusa umntu ebengazi bekhona ahamba nomntu ebengayazi ukuthi ebephi eqaleni awugqiba eligazi zayo ongeka kwiposition akuyo. That is why number 4 is ukubuyisa wasisunkolo wakayibuyelona wakangona wabona zonke izinto ziphezu kwakhe
umbone ngendlela yiyo ukuthi ayibuyelo la netimthumele kusuke kwabayenyito waza ngoba ekwaza nje hayi ngoba ukwazi intanganyazi uyibone yedwa seCalvary uyibone yedwa esemthini ukuthi lo ebemthumile ndimoneza ngomva kaka zingomva ukuthi uyamshiya kodwa uzabomva ukuthi ayikuye lona ondingamlimasile wathi ngekuye lona ngekuye lona Hallelujah. Amen. Extra with the way prophet. If they are prophet, what will you tell them? And then I also reply over the hours. Hallelujah. Unyana advance watching. Over the hours advance watching. Eyokubela eyoba abekwe phansi esiphabane. Xa ebethela ubethelwe kakha abethelwa ngesinqamlezo. Ubethela unqamlezo wakhe wenhlabe phansi. Wehluleka igazi kwani umuntu amandla omzimba ahlala egazini lonke. Lento ingamandla omzimba ihlala khona ihlala egazini. Na uma kuphela igazi emzimbeni kuphela amandla. That is why ubona wathwala isiphambano kwafuneka encedisiwe sizothwala ngomnyungu. Uphuma uSimoni waseKirene emaphandleni ebona ukuthi uhambesiwe amandla aphelile. Amandla egazi aphelile. Abona ukuthi uSimoni manje uthwale lo mnqamlezo ngoba ngithwale lo mnqamlezo endaweni kaJesu. Ndiye kule ndawo asiwa kuye esiwa ngobethwemendiwe. Kodwa uJesu wasuka wathetha amazwi kuSimoni. Kwabakhona imvalo namanje uSimoni engekwe phansi komhlaba. Indawo yakhe lizulu. Abangayazi lonke indawo kaSimoni lizulu. uSimoni wasemaphandleni eKirene. Indawo yakhe lizulu. Wathwala umnqamlezo bangafanele ukuthi awuthwale. Kodwa bona ukuthi kufanele ukuthi uwuthwale. Ngoba amandla aphelile kuJesu. Igazi alisekho emzimbeni. Shumayele nxa kwenkosi. Jesu uSimoni chakuthwala lo mnqamlezo. Nyathela apho nyathela khona. Lalela! Angazi ukuthi nyathela uSimoni wathetha kanjani but ndibona isibhelo sikaSimoni. Hallelujah! Nyathela kuma footsteps. Uthwala umnqamlezo kaJesu. Nyathela ama footsteps kaJesu. Apatile eGolgotha wendlalwa umnqamlezo. Wendlalela indoda eseyophile kakhulu. Qiniso baba. Wendlalela umnqamlezo. Akwazazi khongwane nje kwaziwo usize yokugqibela yesikhongwane. Zikhona izikhonkwane ezingathi imigqala. Zizikhonkwane ababethelwa kuzo. Kwahlala izikhonkwane zazithathu ezimigqala. Asiqambethwa latsibikazi. Bangeliphelile kanti bese kuphela lokugqibela lokufa kwakhe. Tsibikazi. Enhloko bese liphelile bethathwe sisithaba sameva. Elengalo bese lithathwa zizikhonkwane amashizo. Ezinyaweni zathathisha inyawo kwabethelela isiqasholo nesikhonkwane. Wabunqamlezo wakho wafakwe emphunye wakho.
Jesu kufeni kwakho kwafuneka lento ingazeki ukuthi enyanisweni amazama ukuthi uphuma kuthini. Kodwa xa kufuneka ufe because kwafuneka Jesu ufe ukuze kulethe. Mhlawumbi ukufa kwakho kwakubuhlungu kakhulu kodwa kwakulungile kona bakufe wena. Because Jesu ungafanga singena sikho lapha kodwa kwakulungile wakufe wena bekani. And xa uJesu anamabhadi selefile aqoqwe ephila because uJesu kwafuneka kunesprofeto esavukayo incwadi lesenzo ukuthi yena yayingeguye ukubona phansi komhlaba kodwa uyise kwakufanele ukuze abone yena. But lokhu mesikweni sakhe kwakumele ukuze angaboni kumele ingcwaba limyeke. Kanti kumiselwa indoda emangcwabeni indoda engeyindoda yokufa. Bathe sebengathi bayamshiya babuya because kukhona izinto ezenzeka ukuthi ngoku ihlabathi liqonda ukuthi lingubani lona. Because Jesu ngekavusenyuka nomnqamlezo lesikwazile ukuthi unyana kaZekariya unyoko nguMariya. But emnqamlezweni qala ukuthi kucima umphefumulo kaJesu. Qala umhlaba ukuthi uzamazama. Emveni koba bathi bemhlukile bemkhululise waze lacima ilanga ukuthi kungaveli ukuze ungabona. Number 2 kwavela ukuthi lona indlela yakhe kuyabonakala uyilento ebesithi uyiyo kodwa selefila kodwa izojika uzofake kanye. Hallelujah. Lanto uviBhayibhile athi uyophi umuntu ofa angcweleke athi uphuma umphefumulo abe phinakhe. Now umuntu oye uyise Thixo but the fire of Jesu aqandeka mama kwabasebusuku uma bebebuyela kuye besithi bayomqhoka amathambo ngoba kwafuneka esiprofetweni kungabikho nethambo lakhe linye lophukayo. Bathe xa befika bamfikele file because bafuneka befikele ephilile babemfuna ukuthi bamvise kabuhlungu kodwa bamazi ukuthi xa sebefikile ngehamile phezu kwakhe. Bafika uJesu efile bayazi ukuthi akhona azayiva bamyeka kodwa emveni koko bathatha ikrele elikhulu bamhlabe ephangweni ebesefile uJesu kodwa kwaphuma amanzi aphileyo kwaphuma amanzi amhlophe walandela igazi. Bekhathi beseliphelile igazi kanti bekulinde ukuthi kuyiwe ehlangothini lapho kukhutshwa khona imali because befuneka kukhutshwe kule ndawo libandla lizawuphuma kuyo kube khona into ezawulandela. Sesiyathandaza. Amen. Namanje abantu abangekamazi ukuthi uyinkosi bangekamameli ilende phezulu lakhe chapter 6 Yohane verse 54 lowo ulidlayo eyaminyama alisele elamikasi kunobomi obunaphakade athi yaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela. Akazi ngomkhono ongafuna uvuswa ngomhla wokugqibela. Umkhono ongafuna uvuswa ngomhla wokugqibela uthi xa thetha yaye ndiyakumvusa. Abazawuvuswa nguye babheka kuye. Abazawuvuswa nguye babheka kuye. Angazi kukhona na thina ndifuna udla inyama sele lakhe igama
phasi ngicela sibinge befuna mvuse ngomhla wokugqibela